da je bilo tudi trpljenje vredno, ker je bil le Rosenkranz in Guildenstern, ki smo vsaj pol ure filma se dogaja v tej dvorani in pa na zidovih našega lepega gradu. Skratka, nocoj pa začenjamo s prvim večernim filmom in vsi filmi večerni bodo tukaj, na tem lepem ambientu in upam tudi na brez kakšnega dežja v naslednjih dneh. Skratka, nocoj imamo film, ki je naslov slovenski Spominjam se samo srečnih dni. Kot je bilo rečeno, oziroma tudi odpeto sinoči na otvoritvi Pamtim samo sretne dane, znamenita pesem Arsena Dedića, ki jo je pela Gabi Novak. Veliko zadovoljstvo mi je, da smo uspeli najprej dobiti ta film, ker v Sloveniji ni bil nikoli predvajan. To je film, ki je letošnja letnica, premiera je bila v Zagrebu, mislim, da aprila. Gre za en krasen film, ki ima pa še eno zelo veliko simboliko. To je zadnji film Ratka Poliča v glavni vlogi. Žal ni tega filma nikoli videl, ampak mi bomo imeli pa nocoj priložnost, da si pogledamo ta res čudovit film, ki ga je, bi rekel, moj znanec, prijatelj Nevijo Marasović naredil z veliko truda v dolgem obdobju in jaz bi ga povabil na oder. Nevijo Marasović, režiser tega filma. Nevijo bom prosil, da najavi film. Po filmu pa vas prosim, da ostanete, ker bomo naredili pogovor še širšo ekipo filma in tudi, bi rekel, ta večer bo nekako posvečen filmu in pa tudi igralcom, ki je bil v glavni vlogi Ratko Polić. Dobro večer, ja ću na hrvaški, pa ćete me razumjeti, nadam se. Hvala Aleš, hvala Brežice festivalu i hvala gradu Brežicama i što ste nas tu ugostili. Velika mi je čast biti ovdje jer zapravo ovaj film nije bio skoro uopće prikazan u Sloveniji do sada. Meni ovo jako puno znači jer je ovo isto tako neka svojevrsna posveta Ratku Poliću, našem Racu. I jako sam uzbuđen i sretan što će napokon domaća slovenska publika imati priliku vidjeti zadnji film Raca i da ga svi skupa na jedan lijepi način pozdravimo na nekim drugim ulogama kojima je sada. Eto, toliko neću sad, bit ćemo poslije ovdje za sva pitanja i razgovore, pa neću duljiti do tada, samo uživajte u filmu. Hvala, Nevijo. Festival je namenjen temu, da se po filmu družimo, da se pogovarjamo o filmu, tako da prosim vas, prvi festival je letos, ampak temu rečemo Q&A, questions and answers, na festivalih vprašate potem po filmu, če se vas bo film dotaknil, če vas bo karkoli zanimalo. Skratka, tukaj imamo režiserja, ki nam bo veliko povedal o samem filmu, tudi o zakulisju, tako da uživajte v filmu in se vidimo po projekciji. Hvala. Dobro večer. Vinčeko? Čašu crno moj. A jeste gladni ste, možda za omlet? Jutro su nam stigle šparoge, fino je. Može. Gospodin Hrvoj, unutra se ne puši, se sjećate? A ja, pažem. Pa priselim vas ja van, tamo možete slobodno. Ne treba. I onako moram prestati pušiti.
Dobro večer. Hoćete... Znam gdje sedim. Naravno da znate. Šta ti nisi dao otkaz? Pa jesam, ali danas je iznimka, trebam pomoć starom. Inače nije večer, nego je dan. Naravno. Hoćete nešto popiti dok čekate pratnju? Čašu crnog vina. Ja sam jedan od mladića koji viđaš svaki dan. I režiserja Nevija Marasovića. Prvo, kot sem rekel sinoči, glede na to, da smo blizu Zagreb, Brežice, malo bomo prehajali s slovenščine, hrvaščine, ne bomo vse prevajali. Razumemo pa se, ne? Vse razumemo. Ja. Najprej bi vam jaz čestitil na enem izjemno inteligentnem filmu, tebi pa posebej še ne bil na sjajni režiji. Hvala. Veliko vprašanj, upam, da bo kaj vprašanj iz občinstva, bom kaj prihranil za vas, ampak na začetku bi vseeno vprašal, ne bi vprašanje zate, zanima me, je bila osnovna ideja tvoja ili od tvog skandinavskog, ne znam da li Islanđanin ili Norvežanin, nikad ne znam, ali da li je originalna ideja scenaristova ili tvoja? Pa ideja je bila, da sad priča minutu i pol, na primjer. Nina i ja smo bili u ovom restoranu u Prizvoncu gdje je film sniman, prije nego što smo snimali film, naravno. I ja sam došao na ideju kao, što ne bi bilo zanimljivo imati film gdje svaki stol je druga priča, jer neko dođe na krstitke, neko dođe na romantični spoj, neko dođe čisto na ručak i svaki stol je priča za sebe. I onda sam zvao Jermunda s kojim sam radio već film Goran, par godina prije, i rekao sam mu tu ideju, on je rekao zanimljivo, daj mi par dana, i onda me nazvao i rekao, razmislio sam, to je dobra ideja, samo ja bih promijenio to da nisu samo razni ljudi za stolovima, nego da sve to gleda jedan starac. I ja rekao, dobro, mislim, to nije ta ideja, ja sam htio kao hrpu malih priča. On kaže, i dalje je to tako, ali starac ih gleda, zato jer je on zapravo mrtav i svi ljudi za stolovima su on u različitim fazama njegove života. I onda sam ja mislio, ovo je zapravo bolje od moje ideje, pa kao, ajmo to pisati. I tako da je zapravo, ideja je bila originalno moja, ali Jermund ju je unaprijedio puno nego što sam ja to mislio, naivno. Dobro, hvala. Nina, za tebe pitanje, izgleda produkcijski film, izgleda jako opasno ako vidimo kakva plejada hrvatskih glumaca je u ovom filmu se izredala. Kako je bilo uopšte snimiti taj film i koliko se sjećam, vi ste to ukrenuli još u koroni ili kako, mislim, aj ti malo smo radili smo prije korone, da, imamo veliku plejadu, stvarno je izvrstan ansambl glumaca, hrvatskih, mladih, starijih, svih stvarno generacija. Pa imali smo sreću zapravo što su ljudi htjeli glumiti s obzirom na Nevija. I zapravo nama je prvo nam je bilo zapravo dobiti Raca, a onda su se ostali samo pridružili i nama je bilo interesantno to što smo snimali film jedan dan u tjednu, samo nedjeljom kada restorane rade. To se zapravo rijetko kada događa. Tako je, da. I uspjeli smo sve to jako, ja bih rekla jako lagano. Mislim da je to sa dobrom pripremom i rasporedom sve super bilo. A Nevio, Ratko Polić bio je first choice, kako se sjeća? Da, zapravo to je bila Ninina ideja, jer mislim nije lako naći glumca koji je stariji, a koji može
nositi cijeli film, nažalost, i Nina se sjetila racija, ja sam rekao da je, apsolutno, to je to. Idemo, sad je samo pitanje da li će čovjek pristat, što će biti vjerojatno teško, ne znamo ga, ne znamo u kakvom je stanju, znamo da ne pristaje na sve tako lako i onda smo, tako da je bio prvi... Izvini, se moramo premaknuti to. On je bio zapravo prvi izbor, jedini, imamo sad kako je on došlo do toga, kako je on pristao i to sve, to je druga priča. A možemo i o tome, ali nije me to pitao čovjek. Nije pitao. Se čekajte, imamo još pitanja. Koliko imate vi vremena? Pa pošto si uradio jako kratki film, imat ćemo više vremena. Zaključajte vrata. Da, zaključujemo vrata, a i Mojca će kasnije ima i entertaining program, ima i neko vino i to, tako da ljudi će, mislim, neko pitanje sigurno će biti. Tako da, dobro, res zdaj mogoče že kar čas za vprašanje kakšno iz publike, res bi bil vesel, če bi nekdo, kako se reče, break the ice, prelomil in kakšno vprašanje za režiserja, oziroma, ne, prosil bi, pardon, se pravičujem, Iro, mojo drago prijateljico bi prosil, da malo nagovori Brežice, ona je Slovenka, Hrvatica, vse. Dobro večer, ja, jaz sem vse. Prvič sem v vlogi igralke, kljub temu, da sem drugače filmska producentka, ki seveda sodeluje z Nevijem pri njegovih drugih filmih, ampak hkrati tudi vedno dobi neko vlogo v njegovem filmu, ker mi je neskončno ljubo. In to, da me nekdo najavi na projekciji kot igralka, se mi zdi najboljš na svetu, tako da najlepša vam hvala. Vloga je bila zahtevna, pripravljala sem se zelo dolgo, tako da ja, sem pa zelo vesela, da sem tu in da ste vsi vi tudi z nami. Sem pa jaz živela v času v Zagrebu, zdaj pa živim spet nazaj v Ljubljani, tako da ne, to je to, na kar se je prej Aleš navezoval. Ja, mi smo pa vmes, pa tle se kar katljivo Savo in tako naprej in to je vse to. Ko sem živela v Zagrebu, sem pogosto prihajala sem v trgovino. Livijo je danes, Livijo Badurina, naši sinamčni gosti še vedno danes z nami, kar me zelo veseli in rekel, da Brežice so, to ćeš možda ti sam kasnije reći, kako so Brežice smiruju te i kako ti je lijepo ovdje, sve to. Evo, zdaj pa kakšno vprašanje iz občinstva, pa bom jaz moj mikrofon dal, imamo kakšno hosteso. Ne ti, Ksenija, daj ima eno mladost. Pa ne, da te ne matram, ne, to. Zdaj, če imamo kakega kandidata, največ, ki pomaga z roko, pa bomo z mikrofonom, ki je bliže prišli, da ga bomo vsi slišali. Evo. Pardon, včeraj smo na otvoritvi poslušali pesem Pamtim samo sretne dane. Znate, što pitam, ne? Da. To sam nije prvi put da sam čuo to, znači nema te pjesme u filmu, nego je, obzirom da ovaj film ima jako puno nekih omaža i nivoa, jedan je Arsen Dediću i Gabi Novak i njihovoj vezi, htio sam dati u naslovu tu pjesmu, a ono sve što znaš o meni sam htio da bude u filmu. Ovo jednostavno nije pasalo i bilo bi da je taj i pjesma i naslov, jednostavno bi to pojelo cijeli film. Znači onda bi sve bilo o toj pjesmi. I isto malo tako da me ljudi ovakve stvari pitaju, onda mi je to zabavno. Tako da, ali super obzervacija. Kriv sam, je. Nema te pjesme. Jaz še vmes, v teh težkih časih bom se upravičil Kseniji, da ne bo kdo narobe razumel. Ona danes že cel dan na nogah, zato sem rekel, da ni tam, ker imamo neki, pa nisem, kot sem rekel, nisem zdaj jaz tle profesionalni moderator, tako da Ksenija, tebi čast in to, da si cel dan že danes na nogah, da ne bo narobe razumljeno. Izvolite. Jaz bi kot Brežičan najprej lepo pozdravil gospoda Aleša, našega prijatelja,
in da je uspel s tem čudovitim festivalom dvigniti naše lepo srednjeveško mesto. To bi bilo nekako res za pozdraviti in smo bili zelo veseli Brežičani, da je to uspelo na tak lep način. V drugem delu bi pa rad omenil, če smo dobro gledali ta film, mislim, se te dotakne. In to se dotakne celotne naše Evropske unije. Ta čudovita razvratna življenja, ki se pojavljajo danes po vseh državah, vse posod, in to nikamor ne pelje. In to je lepo v tem filmu prikazano, zato se lahko ljudje lepo globoko zamislimo. Toliko in hvala lepa še enkrat. Jako lepo, hvala vam. Ker dajte razmisliti, ko ponovadi, ko nas kdo kaj postavi pod vprašanje, ne vemo, pa pol čez 10 minut rečemo, joj, zakaj pa nismo vprašali. Tako da zdaj, dokler drugi sprašujejo, pa večkrat razmislite. Ja, lepo zdrav. Jaz sem tudi pogrešala tisto pesem, včeraj jo je tale gospodična, ki je pela res tako odlično odpela in jaz sem si jo cel dan vrtela in še Gabi sem poslušala in tako da v bistvu v redu ste naredili to, da je ni danes. Me pa zanima, glede na to, da izhajate iz zelo katoliške Hrvaške in ker smo se letos ob olimpijskih igrah seveda najedli tega prizora zadnje večerje, to je bil zelo izrazit. Me zanima, če ste dobili kakšno, pa bom rekla, kritiko na ta prizor. Drugače pa sem hvaležna, da sem gospoda Ratka Poliča kdaj videla tudi na odru in res sem vesela, da sem ga videla tudi v tem filmu, tako da hvala vam. Hvala i vama. Pa ne, zapravo mi ovo gledamo kao jedan i jako kršćanski film. Mislim, to se stvarno ne šalim. I nas je zapravo crkva i podržala, mislim, bilo je u ovim nekim emisijama o vjeri i to, zato jer kad su ljudi u Hrvatskoj koji se bave pitanjima crkva, vjerom i to, pogledali film, rekli su da je to duboko kršćanski film, jer zapravo jest, on cijeli, Ratko Polić, cijeli film zapravo prolazi križni put, on je na pokori, on se pokaje za svoje grijehe, odlazi kao bolji čovjek i zapravo ja se ne sramim te poruke, ja nisam sad ogroman vjernik, ali mi je drago da postoji i taj dio, tako da dapače nisu nas radi posljednje večere niko prozivao, nego su nas pohvalili. Jer je to isto neka kritika i društvu i nekoj dekadenciji, to preko nekog biblijskog motiva. Tako da nismo dobili nikakve kritike na tom računu. A nismo sad baš toliko, da nas sad crkva tu nešto špota ili kaj ja znam. Eto. Dobar večer. Tudi jaz bi želel pozdraviti to idejo, kdorkoli se je spomnil, ali Mojca ali Aleš, da pripeljete ta izvrstni dogodek v Brežice in da Brežice ima tudi svoj filmski festival, tako da vse čestitke in pohvale, zelo smo veseli, da je do tega prišlo. Glede filma pa me zanima, kaj vas je motiviralo, da v življenje človeka, ki je star, pripeljete samo temačne dogodke, tako kot ste rekli, da želite predstaviti življenje kot križev pot. Zakaj ni nobenih svetlih dogodkov? Hvala lepa. Pa da, zanimljivo pitanje. Ne znam, to je jednostavno priča koju smo, Jermut scenarist je to pisao, meni se to svidjelo, ona je mračnija, ali mislimo da u tom mraku izlazi neka svjetlost koja je zapravo, koju ljudi na kraju zapamte. Svi koji su gledali, film je tužan, ja vam reći težak, ali ima neki optimizam i jednostavno htjeli smo napraviti jednog čovjeka koji je zapravo nije dobar čovjek, ali da nam je na kraju filma, da nam ga je i žao i da nekako nam
se svidi i osjećamo za njega. Ne znam, a sad zašto nije Vedrije? Zato jer nije. Nemam bolji odgovor, jednostavno smo... Da, nije život Vedar i mislim da je dramski je puno zanimljivije gledati neke probleme i kako neko prolazi kroz život i bori se s problemima i svojim padovima i porazima, nego da je sve super. Jednostavno to nije bio takav film. Ovo je jedan, ajmo reći, namjerno malo mračni film, ali ja ga uopće ne gledam kao mračnim, ja ga gledam kao jako pozitivnim, koliko god on ovako djeluje mračno. Eto, otprilike tako. Dobar večer, tudi jaz se pridružujem vsem pohvalam za organizacijo tega festivala. Jaz sem še posebej vesel, ker sem na filmu slišal tudi svoje ime, meni je ime Hrvoje. Me je pa to asociralo na hrvaško izvedenko tega imena Hrvoje, to je Hrvojka. Boste vedeli, o katerem filmu govorim, to je namreč Hrvojka je bila takrat upodobljena Kolinda Grabar-Kitarović, ki je bila takrat predsednica. To je bil tudi zelo dober hrvaški film. Moram reči, da tisti film me pozitivno me presenetil pa tudi današnji film. Taka hrvaška kinematografija zelo dobro napreduje, jaz se zelo rad spremljam filme, zelo sem tudi vesel tega festivala. Imam pa eno vprašanje, z ozirom, da je gospod Polič bil precej v letih. In me zanima malo čisto tako, kako je sprejel vlogo na nek način pokojnika, kako se je s tem sprijaznil. Na nek način je na filmu umrl, no. Da, hvala na pitanju. To je isto jako, to je super pitanje, to sam i htio spomenuti. Znači, kad smo došli do Raca, on je rekao dođite u Ljubljanu i impresionirajte me, ako me impresionirate sobom, scenarijom i to možda hoću, ako ne, neću. I onda smo mi došli i s njim pričali, dali mu scenarij, malo se podružili i onda on mene nazvao dan poslije i rekao ja sam pročitao, meni je ovo fenomenalno, ja to želim raditi. Kasnije nije mi nikad rekao to eksplicitno, ali je rekao, gle, meni je to jako osobno znači, ja sam imao slične stvari u životu, sumnjam da ću snimiti, nije rekao da mu je zadnji film, ali rekao je sumnjam da ću više snimiti neki film, jer zdravstveno nije bio dobro već tada. I on je to zapravo gledao kao neki svoj zadnji film, što je nažalost i ispalo. Jako mu je bilo stalo upravo iz tog razloga, jer je jako simbolički da glumi čovjeka koji je prošao svašta i onda odlazi na drugi. Mislim, meni je simbolički i svaki put kad ovako gledam i pričam s ljudima me postane jako emotivan. Tako da, mislim da mu je značilo, ne mogu govoriti, stavljati mu riječi u usta, ali sve što mi je rekao, ja bih rekao da mu je jako značilo. Še kakšno vprašanje? Pozdravljeni, moje vprašanje je kratko, ampak vrti se okoli kajenja v filmu. Že začne se v filmu, ko pride starejši gospod v restauracijo, mu reče, ni več kajenje dovoljeno, na skrivaj gre potem tam in potem v vicah tam konstantno je videti v ozadju dim od kajenja in tudi megljeno in videno kot pač drugi svet. A je to bilo namerno tako narejeno ali bolj tak drugi efekt? Da, početak filma je otvoren za interpretaciju. Ono kako sam ga ja zamislio da je to stvarnost, znači to je on u svojim zadnjim trenucima i onda kad je otišao u WC tako iznerviran zapaliti, kad je počeo kašljati je zapravo doživio infarkt ili nešto i on je tu umro. Kada izlazi iz WC-a to je zapravo ta neki limb, drugi svet, čistilište, kako god to želimo interpretirati.
Ne mora to biti točna interpretacija, ali zapravo to je kao po onom kako sam ja to zamislio točno, ali namjerno sad nismo išli gaziti po tome u smislu idemo vam sad svima reći to je stvarnost, a ovo nije. Nego su granice onako jako mutne. Hvala vam za vsa vprašanja. Krasen razgovor se je razvil. Tudi na prihodnih dnevih bomo imeli srečanje z ustvarjalci, igralci in tako naprej. Kot sem rekel na začetku, je to prvi festival, pišemo neke vrste zgodovino. S tem filmom smo se poklonili spominu Ratku Poliču, velikem slovenskem igralcu, velikanu kinematografije, rečemo jugoslovanske, slovenske gledališča. Mi je pa, bi rekel, eden najmočnejših trenutkov tega festivala to, da je med nami največja slovenska igralka, gledališka, filmska, moja draga prijateljica, ki je prišla v Brežice, da se pokloni Brežicam, pogleda ta film in Milena Nacionale, vabim te na oder, Milena Zupančič in prosim en ogromni glas. Milena, dobro večer uradno. Obljubil sem te, da bo aplavz, da te bo Brežice z veseljem in z ljubeznijo sprejele, tako da... Sem zelo hvaležna, hvala. Sem zelo hvaležna, ampak začela bom seveda, da najprej s čestitkam ustvarjalcem filma, režiserju, tudi drugim. Žal mi je, ker tukaj ni še malo več igralcev in igralk, ki so bili vsi po vrsti izvrstni. Zdaj bom nadaljevala pa s tabo. Čeprav so ti že zelo peli hvalo, moram priznati, da tudi jaz ti čestitam za to idejo, ampak se ne čudim, ker Aleš pa film res pozna in mislim, da se strinjaš z mano, kaj je film pravzaprav. Film je potepuški. Film ni stvar neke elite. Film je umetnost ljudstva. Film mora in gre lahko ali vsako vas, ali vsako velje mesto in vsak, kjer pride film, ima zagotovo veliko ljubiteljev. In ne samo to, film, jaz mislim, no, tako sem vedno jaz razumela film, da nas vse ponese nekako, ko sedimo v dvorani in ko se luči ugasnejo in ko se prižgejo te luči na platnu in zasijejo zvezde filmske in nas nenadoma popeljejo v kraje, kjer še nikoli nismo bili, kjer mogoče nikoli ne bomo, ampak zdaj pa smo, ne, ko gledamo film. In nenadoma podoživljamo, živimo usodo posameznih junakov, to, kar je sicer od nas daleč stran. No, in to mislim, da je bilo tudi nocoj. Tako da, jaz mislim, vsaka čast in vsaka hvala in se vidim, da so ti Brežice zelo hvaležne in upravičeno so ti hvaležne za ta tvoj trud, ki mislim in želim seveda, da se bo nadaljeval še zelo dolgo. Poleg tega pa moram ti reči, jaz sem prvič film danes gledala in sem ti seveda hvaležna tudi za to. Rad se me slišiš, ne? No, sej najbrž mnogi med vami veste, midva so bila nekaj let so bila poročena, to je bila edina napaka, ki so jo naredila. Ampak potem pa seveda dolgoletna, 40 let, 50 let, res izjemna prijatelja in ves čas sva delala skupaj. In sem ti hvaležen, da sem danes lahko tudi, evo, takole sem, da ne bi mislil, ne, da sem se jaz čist poslovila od njega takrat, ko smo pač njegov pepel vrgli v morje, ampak evo, še zmerom te spremljam in še zmerom bi se lahko
kregala in zdaj ti, če bi lahko govoril, bi mi marsikaj rekel. Zdaj pa, kako je on do vloge prišel, to vi že veste, ampak jaz pa tudi vem, kako je on do vlog prihajal. On je imel zelo sočno izrazoslovje, ne? Tako, moram tako ga ponoviti, ker drugače se ne razumeli. On je mene tako vsak dan ali pa vsak drug dan, veliko, če nismo delali skupaj, so se pa po telefonu slišala, ampak on je mene zmeraj nadiral. Moram grdo govoriti, pa z veseljem. Pička, blesava, a boš nehala delati? Pa zakaj še zmeraj skačeš po odru? Jaz bom enkrat sam slišal, da boš na enem odru koncu vzela. Trapa zmešana, nehaj že. No, pa ga pa enkrat spet kličem, pravim, kaj pa počneš? Ja, veš, zdaj pa snemam, zdaj pa to, tak je bil pač on, ampak je komaj čakal, vedno je komaj čakal in tudi čist, ko je bil res že hudo bolan, on bi še zmeraj snemal, in je imel še eno, mislim, da za vašim filmom je imel še eno ponudbo, zelo se je veselil, zelo je mislil, da bo imel, in potem so prišli in so ugotovili, da vendarle bi bilo to pretežko zanj. Meni je sicer rekel, veš kaj, jaz ne vem, ampak 18 ur na dan pa ne bi mogel. Sem rekla, zmen se, ne, pa ti bodo skrajšali ure na dan, siguren, ne. No, in pol je bil res nekako se je zelo veselil, potem so pa seveda ugotovili, da ga ne bi zasedli in so zasedli druga igralca. In bil zelo nesrečen in rekel, a si ti predstavljaš, kdo zdaj to igra? Kaj ima pa on z mano skupnega? No, tak je bil on, ne, mislim, predan, absolutno pa predan delu, predan svojim sodelavcem, pa včasih tudi malo hecen, ne. No, toliko tudi o njem. No, moram pa reči, da mi je res žal, da tukaj je sam en moj kolega, ne, pa še ta v tem filmu te pa nisem videla. To pa napaka. Da niste pelali še kakšnih igralcev s seboj. Nimajo časa, ne? Ja, nimajo časa. Milina, hvala, ampak tukaj bi te dopolnil. Zdaj smo gledali en žalosten film o smrti, Stjepan Perić, ki igra sina Ratka Polića, ta konobar, je bil za danes mišljen, da pride. Ampak, ker se krog življenja tako vrti, je žena dobila popadke in je moral ostati. Tako da slavimo eno novo rojstvo, tako da je krog sklenjen. Ja, jaz bi se, Milena, tebi zelo zahvalil, da si prišla počastiti ta festival in da si, bi rekel, s tem spominom na Radca polepšala in naredila ta poklon Radku, tako kot ga ne bi mogel nihče. Vam se zahvaljujem za obisk, Mojca bo še spregovorila na koncu nekaj, pa povabil bi vas jutri pojačavamo program, pomeni imamo že 3 filme, začnemo že ob 3 popoldne, Woody Allen, krasen film, poklon francoski kinematografiji, Coupe de Chance, potem imamo popoldan praktično, mislim, da prvi v Sloveniji možnost videti film velike avstrijske režiserke Jessica Hausner, lani nominiran za Cannesko zlato palmo, Club Zero, Nič kalorij, ki še pri nas ga ni v distribuciji. In zvečer imamo pa film Varuhi formule, srbsko, slovensko, makedonsko koprodukcijo režiserja Dragana Belogrliča, tudi z gostom Jurijem Drevenškom, igralcem, tako da jutri bom povedal še za soboten program, ko bojo pa 4 filmi, ne, vsak dan več. Tako da hvala vam za tole, zdaj pa Mojca draga, evo, sem končal. No, jaz obljubim, da ne bom dolga, čeprav mi vsi pravijo, da ne znam biti, ampak se bom res potrudila. Prav je, da se tudi v imenu organizatorja in tako kot ena koordinatorka dogodka zahvalim najprej vsem vam. Moram reči, da sem res pozitivno presenečena in ganjena nad številom, ki sem ga danes tu doživela. Danes je prvi ta pravi dan festivala, ko so se filmi začeli tudi vrteti. Kot drugo pa je prav, da nekaj povem tudi o filmu. Moram reči, da prva ganjenost je bila seveda ta, da smo gledali našega velikana slovenskega filma, ki ga žal ni več med nami. Drugič pa, da smo gledali zgodbe in jih spremljali, ki nas dejansko
spremljajo danes, ki nas bolijo in s katerimi smo upozorili na to, kaj se dogaja povsod okoli nas. Ampak tako kot pravijo Hrvatje, ni život samo zato, da nam je lepo. Je prav, da se take stvari posnamejo, da nam ni samo lepo tudi na filmih in da opozarjamo na to, kaj je narobe in da mogoče te stvari ravno spodbudijo nekaj v nas. Jaz moram reči, da do danes nisem verjela, da bo prišla gospa Milena k nam. Jaz vas moram objeti. Za vas. Hvala tudi vsem ostalim gostom, ki ste prišli. Tudi to je ena res lepa gesta. Hvala, Aleš, tebi. Bom rekla, ne vem pa komu naj bom hvaležna, dovolj, da sem lanskega avgusta sedela z njim na tisti terasi, kjer sva spila, se lahko povem, kaj pivo sva pila, pa viski na konc, ne? In da sva rekla, tole bova pač naredila v teh Brežicah. Tako da ponosna, hvaležna, v upanju, da je to en čudovit začetek nekih čudovitih zgodb in da dejansko nadaljujemo nekaj, kar si Brežice zaslužijo. Jaz vas vabim vse, zdaj, ko je tega uradnega dela konec, tja na kozarček naših posavskih vinarjev in na en mali prigrizek. In prosim vas, tiste, ki imate čas, da izpolnite ankete. Kot verjetno veste, bomo letos podelili nagrado po izboru občinstva, tako da prosim vas, da si tisti, ki pa želite, vzamete teh par minut, da bomo lažje na koncu seštevali glasove. Hvala še enkrat vsem in hvala Brežicam.